Yes, nkomeze kubasuhuza mwese rero mudukurikirana muri hirya no hino nkuko mubireba turi muri video ahantu hari agasantere keza usanga karimo abanyeshuri kiganjemo abanyeshuri ba kaminuza nkuko mubizi harimo abantu bagiye batandukanye. Uyu mwanya rero twafashe turimo dutembera aho twatembereye hirya no hino hagiye hatandukanye. Tugenderera uyu murenge wa Gahini dusura agasantere ka video nkuko murimo mugenda mubibona mu mashusho. Ahantu twatembereye hari abantu benshi bagiye batandukanye, hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye. Mu butembere bwacu rero twagiye kureba umusore, turamugenderera, turamuganiriza, tuganira nawe byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nkuko mubireba rero kuri kamera zacu ni umusore mwiza turi kumwe duhagararanye hano, tugiye kuganira gatoya ariko adufitiye byinshi cyane. Twagusuhuje. Ndakubona wubahirije amategeko, kwambara agapfukamunwa. Twirinde covid. Twirinde covid. Ndizera ko mubishishikariza abantu bose kwirinda covid. Oya niko bimeze. Niko bimeze. Ubu nanjye wahita umfata. Bibaye ngombwa. Rero hantu turi bahita video. Bahita muri video. Ese wabuze impamvu bahise video? Ngira ngo video impamvu bahise iryo zina nuko hari igiti hano hepfo gato kidogo tuhageze mu mujyi hagati aho twita muri rompo yacu. Mu kugusura rero ndagushimiye ko urimo dutembereza ahantu hagiye hatandukanye, ariko nkomeje kwizera yuko turi buze n'ubundi gukorana cya kiganiro kaduha ubuhamya bw'inzira y'umusaraba wanyuzemo. Yego. Tugushimiye cyane rero ko ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu, ukomeje no kudushyigikira, kandi nshimire abantu bose badukurikirana bari hirya no hino, bakora subscribe, like, share ndetse na comment kuri channel yacu. Mukomeze rero kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho. Ciao. Yes, ndongera ndabasuhuje cyane mwese mukurikira Umuririmbyi Gatatu TV muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Canada, mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese tubashimiye ko mudukurikirana muri mu Bubiligi muri ibiganiro byacu tubagezaho aho muri hose. Uyu munsi rero twongeye gutemberera mu ntara y'Iburasirazuba aho dukora ingendo zigiye zitandukanye twegera abasore bagize inzira y'umusaraba banyuramo kugira ngo babe abarokore binjire mu nzira y'agakiza. Uyu munsi rero twasuye umusore nkuko murimo kumureba kuri kamera z'Umuririmbyi Gatatu TV. Nge kuri microphone Gitangaza Daniel, cameraman Jacques Bukenya. Uyu turi kumwe amazina Mbonigaba Emmanuel. Uyu mureba rero ni Emmanuel turi kumwe muri kiganiro tugiye kuganiraho. Rero ndizera ko uratwemerera ko turaganira. Yego. Turakwakiriye mu kiganiro rero, turagira ngo tubwire uracishijwe. Akijijwe cyane. Umaze igihe kingana gute ukijijwe? Y'imyaka 3. Umaze imyaka 3 ukijijwe. Urumva nyuma y'imyaka 3 hari inzira wanyuzemo. Yego. Mu nzira wanyuzemo ni ibiki byakuranze utari wakizwa? Ubusambanyi, ikindi ubujura, ikindi, bitatu biraba bibaye. Icya gatatu n'ubundi ni ibisanzwe. N'urugomo. Ndagira ngo rero mbwire muri ibyo bintu bitatu ikintu wakoze ukumva kikubereye icyaha cyane kikagira ingaruka. Ubusambanyi umuntu abwigaraguramo, ariko se kugira ngo kikukore ahantu wumva utagisubira byagenze bite? Nuko nagiye ahantu najya gusambana n'umwana w'abandi, barangije bamfashe bankubita hasi, mbonye ko mbacika ndirukanka, ngeze mu nzira nsanga baneze imihora ko narayisimbutse. Waragiye ufata umwana w'abandi uko wiboneye, bahata ababyeyi baragotsa ati ku mwana wacu turavuna. Yego. Ibyo umaze kubikora bakugenjeshe gutyo, ufite ikigaragara ufite n'inkovu zabyo. Yego. Ubutaha uzazitwereka. Yego. Bimaze kukugendekera gutyo rero mu myaka 3 urumva wari watangiye gukizwa, wakijijwe, bigenze gute noneho? Nuko urakomeje rero bawinjiye mu nzira y'agakiza. Yego. Kugira ngo rero winjire mu rusengero byagenze gute? Nuko numvise mwumva gukizwa nk'abo umuntu mwiza. Ese ubwo icyo kintu nicyo cyatumye ukizwa? Yego. Wumvishe ibishari baguhaye n'uburyo yirukanse bakagutera imihoro ukayireba? Yego. Bigutera gukizwa. Niki ndashaka utange message ku rundi rubyiruko rutari rwakizwa? Urubyiruko rutari rwakizwa ndabaha message ivuga ko
mugomba kugana inzira y'agakiza, inzira y'ubugingo, ko Imana yaravuze ngo ni njye nzira y'ubugingo n'ukuri. Ubwo rero kugira ngo urubyiruko dukizwe nuko tuzajya dukomeza kwirinda ibyaha no kudahohotera bagenzi bacu. Nirihe jambo tubwire igitabo kimwe wasomye, ijambo wasomyemo rijya rigufasha rikubaka? Ni muri Zaburi 100. Zaburi 100 iravuga ngo iki? Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye mu muriro. Urakoze cyane, ndizera ubutaha uzatubwira byinshi kuri icyo kintu. Yego. Turagushimiye cyane. Murakoze. Ndabashimiye cyane mwese rero mukurikira Umuririmbyi Gatatu TV ku mugabane w'Uburayi, aho muherereye hose mbasabiye umugisha ko mukora subscribe, share, like na comment. Komeza rero uryoherwe n'ibiganiro byacu. Uyu munsi twari twatembereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, umudugudu harya Urugarama. Umudugudu n'Urugarama ni rero dushimiye uyu mutumirwa wacu twari turi kumwe cyangwa twanagendereye, tukaba twagiranye ikiganiro. Imana imuhe umugisha. Yego murakoze. Yego namwe murakoze. Nshimiye cameraman twabanye muri uyu mwanya w'ikiganiro, nawe Imana imuhe umugisha. Murakoze. Ciao.